mwabyumvise mu kirango mwese tubaha ikaze mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru nk'uko bisanzwe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaye. twinjire dute Jean Daniel? twinjirije ku byanditswe ku Rwanda twandikiye mu mvaho nshya mu nkuru igira iti Perezida Kagame yijeje kubaza inshingano abayobozi batazubahiriza. Umukuru w'igihugu yabigarutseho ubwo yatangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 20 aho yavuze ku bayobozi batubahiriza inshingano mu gihe baba bahawe ibyangombwa byose maze akavuga yuko utazubahirije agomba kubibazwa byaba ngombwa akabyishyura. Jean Daniel, iyi nkuru y'umushyikirano yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru binyuranye birimo La Une, Le Canapé, The New Times, Umuseke na Kigali Today, aho byanditse ko umukuru w'igihugu yavuze ko abanyarwanda badakwiye kubaho nk'abihebye kugera aho bumva ko politiki mbi nta kibatwaye kuko byigeze kubaho imyaka myinshi. Yagaragaje ko hari abashaka agaciro ndetse n'aho bashaka kwigeza kandi ko ibyo bifite icyo bisaba abanyarwanda ndetse bikaba byasaba na bamwe kudasinzira. Abaturarwanda baba baduhanze amaso nk'abayobozi, ibyo dukora byose baba badutezeho byinshi bitari ukuramuka gusa cyangwa ntawe ufite icyizere ko ari buramuke, kuramuka bikaba ngombwa kandi bigahoraho. Perezida Kagame yavuze ko igikwiye kuva mu mateka y'umushyikirano n'amateka y'igihugu ari ukuvanamo igikwiye gukorwa. Ati harimo no gufata inshingano cyane cyane ku bayobozi kugira ngo ibyo dukora ibyo dukwiye kuba tugeza ku bo tuyobora igihe nikigera tube twabibazwa. Wahawe amikoro ameze atya mu nyungu z'abanyarwanda bose, amikoro wayakoresheje ute? Wayagize ayawe gusa cyangwa wayakoresheje mu buryo atagera ku bo yaragenewe? Ibyo nta kubica ku ruhande, ugomba kubazwa ibyo ushinzwe ndetse byaba ngombwa ukabyishyura. Yakomeje agira ati bibaho kenshi ndetse bamwe mu babikoze bakagira amahirwe ntibamenyekane, ariko aho byamenyekanye umuntu akabibazwa. Ibi ndabivugira ko hari byinshi twashoboye gukemura byatumaga tudatera intambwe ndende. Perezida Kagame yavuze ku mishinga idindira kandi abaturage bakayihomberamo ndetse imwe ikadindira kubera kudafatanya no gukurikirana kw'inzego. Yatanze urugero rw'aho mu bijyanye n'imishinga usanga yarateguwe ariko ntiyuzure kubera ko inzego zitakoranye ngo hategurwe uwo mushinga neza. Ati niba n'umushinga watangiye ukwiye gukurikiranwa ukareba kugenda, asanga umushinga warahagaze cyangwa niba ugenda gahoro ntawe ubizi. Ibyo ni ibintu twamaranye imyaka myinshi. Ni intambwe yatewe ikaba ari intambwe ntoya cyane cyangwa niyatewe ikaba iy'umunsi umwe. Ndabibibutsa kandi ndabibasaba mugomba gushaka uko birangira. Yavuze kandi ko hari ubwo umushinga utangira ugomba gukorwa mu myaka 2 ariko ukazamara imyaka 3 ine ugikorwa ariko abantu bagakomeza nkaho nta kintu bitwaye. Ati ibyo rwose bigomba guhagarara. Akongera kandi ati kubazwa inshingano si ugusubiza icyo ushaka. Muri za minisiteri mufite uruhare rwo gukurikirana ibintu bigenda bigura intege. Xavera, minisitiri w'intebe we yavuze ko izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2023 ryavuye ku kigero cy'8.2% rigera ku 8.9% mu mwaka ushize wa 2025. Bisobanuye ko byarenze izamuka ry'ubukungu ryari ryateganyijwe ko rigomba kugera ku 8.3%. Nk'uko tubisoma muri Kigali Today, Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva avuga ko mu mwaka 2025 ubukungu bw'u Rwanda bwakomeje kuzamuka mu bihembwe byose uko ari bitatu. Ati rizamuka ryagizwemo uruhare n'inzego zitandukanye ziri mu rwego rw'ubuhinzi, inganda n'urwego rwa serivisi. Minisitiri w'Intebe kandi yavuze ko uko kuzamuka k'ubukungu bw'u Rwanda bitanga icyizere ko intego u Rwanda rwihaye ruzasigeraho ko bikwiye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusuf Murangwa we yavuze ko u Rwanda rukora ibintu byinshi byiza ariko ko hari ibintu bine rudakora neza kandi bituma rutihuta mu iterambere uko bigomba. Icya mbere yavuze ni imikoranire y'abayobozi mu nzego zitandukanye. Jean Daniel, aho yagize ati ntabwo dushobora gutera imbere tutanogeje imikoranire. Yongeyeho ati kudahuza amakuru, kudahuza ibyo tugiye gukora, kudakorana hagati y'inzego za leta n'abikorera biratudindiza. Turakwizeza nyakubahwa Perezida ko tugiye kubikurikirana kandi tuzabinoza. Ikintu cya kabiri Minisitiri Murangwa yagarutseho kidindiza iterambere ry'u Rwanda ni ukutanoza akazi, aho yavuze ko muri leta usanga hari amafaranga menshi adakoreshwa neza. Icya gatatu yavuze kidindiza iterambere ry'u Rwanda Jean Daniel ni ukutabyaza umusaruro amahirwe menshi leta izana bigatuma urubyiruko rutakaza amahirwe y'akazi. Nko ku bijyanye n'ubukerarugendo, Minisitiri Murangwa yavuze ko u Rwanda rugira abashyitsi benshi barusura bakishima ariko bagataha batanyuzwe. Ati abantu benshi iyo basuye u Rwanda barishima ariko bakaduha amakuru ko nta byinshi bihari byo kugura. Icyanyuma yagarutseho
ni imbaraga nyinshi leta ishyira mu gushaka amasoko ku bicuruzwa bikorerwa mu Rwanda ariko nyamara ugasanga bikiri bike cyane. Yego, mu nama y'igihugu y'umushyikirano Jean Daniel kandi Perezida Paul Kagame yagarutse ku bashinja u Rwanda kwiba amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, avuga ko iyo u Rwanda ruba rwohereza ingabo muri Kongo kugira ngo zishake amabuye y'agaciro, ubukungu bw'u Rwanda buba bwarikubye inshuro 100 ugereranije naho ruri uyu munsi. Nibyo yavuze agira ati iyo tuba turi muri Kongo dushaka amabuye y'agaciro tuba twarakize inshuro zikubye 100 kurusha uko bimeze ubu. Abantu barishimye ngo murabona twahoze tuvuga ko u Rwanda ruri muri Kongo, barabihakanaga, none oya ayo ni amahomvu. Uwo ni umukuru w'igihugu yasobanuye ko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo rushobore guhangana n'ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba FDLR ba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, unakorana n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'indi mitwe itandukanye nka Wazalendo, n'ubu ukaba ugifite kandi umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kubabaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yagaragaje ko bakabaye bibaza impamvu rwaba rufite y'ingabo kuko bakwiha igisubizo batabanje kugitegereza ahandi. Ati igisubizo cyanjye cyoroshye kivuga byose, cyahoze ari iyo umbajije niba uri muri Kongo ubanza kwibaza impamvu u Rwanda rwaba muri Kongo, aho wabona igisubizo utabanje kumbaza. Yakomeje agira ati mbere na mbere si amabuye y'agaciro, icyo kijye ku ruhande, si ikindi mu by'ukuri keretse ko twababwiye mu myaka 30 tuti ikibazo ko kiva muri Kongo kugira ngo gihungabanye umutekano wacu, kandi icyo kibazo cyarakomeje inshuro nyinshi, ntimushaka kubibona, ntimushaka kubyumva. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko iyo abantu babaza niba u Rwanda rwarohereje ingabo muri Kongo babumva ko ari umutego bateze ushobora gutuma ingamba z'ubwirinzi zashyizweho zidahabwa agaciro cyangwa se igihugu kikajyanwa mu nkiko. Aha niho yagize ati ariko baba bashaka iki iyo bakubaza ngo muri Kongo? Uvuze woya ingingo y'ingamba z'ubwirinzi twafashe yafatwa nk'aho idahari, wavuga yego, ibyo nabyo bigahinduka ikibazo cyonyine cyo gukemura kuri iyi si. Uvuze yego, ibindi bibazo biragenda, waba borohereje kugira ngo bakwikoreze ibibazo bya Kongo. Yavuze kandi ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kwikorera umutwaro w'ibibazo byayo ikabikemura aho kubyegeka ku Rwanda, kandi ko u Rwanda rutazazuyaza mu kurinda umutekano w'abaturage barwo, kabone n'ubwo isi itagendera ku kuri. Ku munsi w'ejo kuwa gatanu ari nawe ari umunsi wa nyuma w'inama y'igihugu y'umushyikirano, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe we yagaragarije abanyarwanda ko nubwo intambara ikomeje mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, umutekano w'u Rwanda urinzwe hifashishijwe ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Asubiramo amagambo yigeze kuvugwa n'umukuru w'igihugu Paul Kagame, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yagize ati u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda nibaryame biyorose basinzire. Twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, hari zimwe mwabonye zimira ibisasu bunguri, hakaba n'izindi zihari, zose zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda, kurinda umutekano w'abanyarwanda kugira ngo twese twikomereze imihigo. Akisavera duhindura ingingo mu gitangazamakuru Igihe banditse ko u Rwanda rugiye gutanga urukingo rukingira kanseri nyinshi icyarimwe. Ni urukingo ruzwi nka Gadazir 9 rwa virusi izwi nka Human Papillomavirus HPV, ari nayo itera kanseri y'inkondo y'umura. Uru rukingo kandi rurinda virusi nyinshi zitera kanseri kurusha urusanzwe ruzwi nka Gardasil 4 rwatangijwe mu Rwanda muri 2011. Biri mu murongo w'intego y'u Rwanda yo kurandura kanseri y'inkondo y'umura bitarenze mu mwaka wa 2027, ni mu mwaka utaha. Uru rukingo ruzatangira gutangwa muri uyu mwaka turimo. Akisavera n'uyu wa 2026. Virusi za HPV zandurira cyane mu mibonano mpuzabitsina, ndetse zimwe muri zo zishobora gutera kanseri y'inkondo y'umura, izindi zigatera kanseri nk'iy'igitsina gore, igitsina gabo, y'umuhogo ndetse n'izindi zitandukanye. Uru rukingo rero rukaba ruhangana na virusi 9 zirimo izitera izo kanseri tuvuze n'ibindi bibazo byo mu myanya myibarukiro. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere muri Afurika kizaba gitangije Gardasil 9 muri gahunda y'ikingira nk'uko ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyabitangaje. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa byo gukingira muri RBC Dr Hassan Sibomana yavuze ko gutangiza uru rukingo biri mu mabwiriza y'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS yo muri 2022. Ni amabwiriza asaba ko n'abantu bakuru bakingirwa iyi virusi, cyane cyane abagore batakingiwe, ubwo u Rwanda rwatangizaga Gardasil 4 arirwo rukingo rw'inkondo y'umura hari muri 2011. N'urukingo ubundi rwari rusanzwe ruhabwa abana b'abakobwa kuva ku myaka 9 kugeza kuri 14. Tukiri muri uwo mujyo w'iby'ubuzima n'ubuvuzi, Jean Daniel mu gitangazamakuru Igihe kandi banditse ko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko gahunda yo kongera umubare w'abakora mu rwego rw'ubuvuzi izwi nka 4 iri gutanga umusaruro, ndetse ko mu gihe gitoya kiri imbere igihugu kizaba kibona abaganga
abaganga benshi kandi aho ariho hose mu gihugu. byavuzwe n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuzima Dr Ivan Butera wabibwiye abaturage bo mu ntara y'amajyepfo. Bagaragaje ko bashima serivisi bahabwa n'ibigo by'ubuvuzi nk'ibitaro n'ibigo nderabuzima, ariko ko bagihura n'imbogamizi zishingiye ku kubura abakozi muri byo. Dr Butera yasubije agira ati ntabwo turagera ku mubare w'abaganga twifuza, ariko hashize imyaka 2 mu gihugu dutangije gahunda yihariye yo gukubaka n'abiga ibijyanye n'ubuvuzi. Iyo gahunda ikaba iri kugenda neza kandi tukaba twizera ko mu gihe gitoya cyane tuzaba dutangiye kubona abaganga benshi kandi bari hose mu gihugu. Yakomeje agira ati yaba abaganga b'inzobere, abaforomo n'ababyaza ni igikorwa kiri kugenda neza, tukaba twiteze ko kizafasha ko serivisi zibonerwa hafi ku baturage batarinze gufata ingendo ndende bajya mu bitaro bikuru bya CHUK cyangwa ibitaro byitiriwe Umwami Faisal mu mujyi wa Kigali. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye kandi Jean Daniel byagarutse ku nkuru y'urubanza rw'ubujurire rw'umunyarwanda Claude Muhayimana ukurikiranwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi uburanishirizwa i Paris mu Bufaransa. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Le Monde, RFI, France 24, Africa News, Afrique.com n'ibindi bitandukanye Xavera byanditse ko uru rubanza mu bujurire rwatangiranye n'iki cyumweru ruzapfundikirwa tariki 28 z'uko kwezi kwa kabiri. Claude Muhayimana yari yarahanishijwe imyaka 14 gifungo mu rubanza rwe rwa mbere rwabaye muri 2021 mu gihe ubushinjacyaha bwamusabiraga igifungo cya burundu. Icyo gihe yahamijwe ibyaha by'ubufatanyacyaha n'ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ibyaha byakorewe ku Kibuye buri mu burengerazuba bw'u Rwanda aho yari umushoferi wa guest house, ndetse mu rubanza rwe hakaba haravuzwe ko imodoka yatwaraga ngo hari nayo yatwaye interahamwe aho babaga bagiye kwica aho ku Kibuye. Xavera ariko ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri iyi nkuru ya Meteo Rwanda, aricyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubumenyi bw'ikirere, cyatangaje ko muri uko kwezi kwa kabiri mu Rwanda hateganyijwe imvura iri hejuru y'impuzandengo yisanzwe igwa muri uko kwezi. Meteo Rwanda yagaragaje ko imvura nyinshi iteganyijwe kuzaba irimo inkuba mu ntara y'Iburengerazuba, y'Amajyepfo, y'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali, ndetse n'umuyaga mwinshi uteganyijwe cyane mu turere twa Gisagara, Huye, Nyamagabe, Nyaruguru, Kirehe, Ngoma, Kayonza, Musanze na Burera. Iki kigo cya Meteo Rwanda cyatangaje ko imvura iteganyijwe izaturuka ku bwiyongere bw'ubuhehere bw'umwuka buturuka ahanini ku miyaga iva mu burengerazuba bw'inyanja y'Ubuhinde yerekeza mu karere u Rwanda ruherereyemo. Izaturuka kandi ku isangano ry'imiyaga ituruka mu gice cy'amajyepfo y'isi yerekeza mu karere u Rwanda ruherereyemo. Jean Daniel. Dukomeze n'iki kiganiro Xavera twerekeza hanze y'u Rwanda. Duhere kuri iyi nkuru yo muri Le Monde na RFI ivuga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko 40% by'ubwandu bushya bwa kanseri bwabonetse mu mwaka wa 2022 bwashoboraga kwirindwa. Ubwo bwandu bushya bureba ibyiciro bitatu bya za kanseri, ari byo kanseri y'ibihaha, y'igifu n'inkondo y'umura. Tariki enye z'uku kwezi kwa kabiri Jean Daniel ubw'isi yose yazirikanaga umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri. Ikigo kirwanya kanseri muri OMS cyatangaje ko ku isi abantu bagera kuri miliyoni hafi 19 basangwamo kanseri buri mwaka. Uyu mubare ngo ushobora kugabanuka cyane kandi ku buryo bwihuse mu gihe abantu baramuka bahinduye imyitwarire yabo. Ubusesenguzi bushya bwa OMS bwerekana ko abantu basaga gato miliyoni 7 ariko bwandu bushya bwa kanseri bwabonetse muri 2022 kandi ngo bwatewe n'impamvu zashoboraga kwirindwa. Xavera, abashakashatsi basuzumye impamvu 30 zitera kanseri zishobora kwirindwa, zirimo kunywa itabi, kimwe no kunywa inzoga, umubyibuho ukabije, kudakora imyitozo ngororamubiri, umwuka uhumanye kubera ikirere cyandujwe, imirasire ikabije ubukana, ndetse no ku nshuro ya mbere hanasuzumwe indwara 9 z'udukoko twanduza zishobora gutera kanseri. Nyuma yo gusesengura amakuru yakusanyijwe mu bihugu 185 no ku bwoko 36 bwa kanseri, ubu bushakashatsi bwagaragaje ko itabi ariyo mpamvu ya mbere ikomeye ya kanseri ishobora kwirindwa. Mu bwandu bushya bwa kanseri itabi rifitemo uruhare rwa 15%, rikaba rikurikirwa n'indwara z'udukoko twanduza zifite 10% by'ubwandu bushya, no kunywa inzoga byihariye 3%. Iyi nkuru yanzura ivuga ko OMS ihumuriza abatuye isi babwira ko nubwo hari kanseri zidashobora kwirindwa nk'iziterwa no gusaza k'umuntu, hari izindi kuzica burundu bitakiri inzozi. Urugero rutangwa aha ni kanseri y'inkondo y'umura. Umwe mu bakozi ba OMS Dr. Andre Iribawi
yagize ati iki? yagize ati ku nshuro ya mbere dushobora kwirandura burundu. Ibi bisaba gukingira, gusuzuma hakiri kare no kuvura ibimenyetso bibanziriza kanseri. Ibyo bikozwe twagera munsi y'abantu 4 bandura kanseri y'inkondo y'umura mu bantu 100,000, ndetse bishobora no kugera kuri 0 rwose. Ibyo nibyo turi guharanira kugeraho. Kugeza ubu kandi 65% by'abagore batuye mu bihugu bifite uburyo bwo gukingira virusi itera kanseri y'inkondo y'umura. Izindi kanseri zishobora kwirindwa nk'uko OMS bivuga zirimo izo mu bihaha no mu gifu, mu gihe abantu bahindura imyitwarire yabo kubirebana no kunywa itabi n'inzoga ndetse no kudahumeka umwuka wanduye. Akisavira dukomereze muri Libya, havugwa iyicwa rya Saif al-Islam Gaddafi, umwe mu bahungu ba Colonel Muammar Gaddafi, nawe wapfuye yishwe muri 2011 n'inyeshyamba zamurwanyaga zishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Le Figaro yanditse ko kuwa kabiri w'iki cyumweru aribwo Saif al-Islam Gaddafi yishwe arasiwe iwe mu mujyi wa Zintani uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Libya, aho yabaga asa n'uwihishe. Urupfu rwe rwanditsweho n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka Africa News, yavuze ko umuhungu wa Muammar Gaddafi ariwe Saif al-Islam Gaddafi yiciwe muri Libya. Muri RFI batiki Libya, Saif al-Islam Gaddafi, umuhungu wayoboye Libya mu myaka isaga 40 yapfuye. Iyi RFI kandi nyuma yarahindukiye inandika ko hishwa rya Saif al-Islam ryatumye hayoyoka icyizere cyo kuba abo mu muryango wa Gaddafi basubira ku butegetsi. Muri Jeune Afrique babanje kwandika ko Saif al-Islam Gaddafi yabitswe ko yapfuye yishwe n'agaco k'abantu 4 bitwaje intwaro batigeze bamenyekana. Ababishi be ngo babanje kuzimya za kamera z'umutekano iwe mu rugo mbere yuko bamurasa. Iyi Jeune Afrique kandi nayo nyuma yanditse yibaza ufite inyungu mu kwica Saif al-Islam Gaddafi. Iba ariko muri RFI bashushe n'ababisubiza bavuga yuko hashobora kuba harimo n'inyungu z'abanyamahanga. Iby'urupfu rw'uyu muhungu wa Gaddafi wari ufite imyaka 53 y'amavuko byemejwe n'abo mu muryango we barimo mubyara we Hamid Gaddafi ndetse na parike nkuru y'i Tripoli aho muri Libya. Bukeye bwaho iza kwemeza ko yishwe n'amasasu, inahita itangaza ko itangije iperereza ku bamwishe. Ku butegetsi bwa Saif al-Islam Gaddafi yamaze igihe kirekire afatwa nk'uzamusimbura, nubwo byose byarangiranye n'urupfu rwa se muri 2011. Gusa guhera muri 2021 Saif al-Islam Gaddafi yagerageje kugaruka muri politiki, atanga kandidature mu matora y'umukuru w'igihugu nubwo ayo matora atigeze aba. Uyu muhungu wa Gaddafi yashakishwaga kandi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'Irahe mu Buholandi kubera ibyaha byibasiye inyoko muntu yakekwagaho gukora mu gihe cy'abari bivumbuye ku butegetsi bwa se hari muri 2011. Yafatiwe mu majyepfo ya Libya agerageza guhungira mu gihugu cya Nigeria, amara igihe kirekire afungiwe muri Zentene. Muri 2015 yaje gukatirwa igihano cy'urupfu n'urukiko rw'i Tripoli adahari. Nyuma ariko yaje guhabwa imbabazi ndetse abarwanyi bari bamufashe bamurekura muri 2017, nawe ahitamo kwigumira muri uwo mujyi wa Zentene aho yabaga mu buryo bw'ibanga rikomeye kugeza kwibikwa ry'urupfu rwe nta wari uzi aho aherereye. Akisavira dukomeze tujya muri Ethiopia, aho guverinoma y'iki gihugu yashinje umuturanyi wayo Eritrea gukora ibyaha ndengakamere mu gihe cy'intambara yo mu ntara ya Tigre yamaze imyaka 2 ishyamiranyije ingabo z'igihugu cya Ethiopia n'abarwanyi b'ishyaka TPLF ryabo muri Tigre, nk'uko byanditswe na Africa News, Addis Standard, The East African, BBC News Africa, ABC News na The Africa Report. Kuwa kabiri iki cyumweru jondoniye nibwo Minisitiri w'Intebe Dr Abiy Ahmed yavuze ko muri iyo ntambara yarangiye muri 2022 Eritrea yarwanaga ku ruhande rwe yishe abantu benshi muri iyo ntara ya Tigre ihana umupaka n'icyo gihugu cya Eritrea. Abarwanyi ba TPLF bashakaga kugenzura iyo ntara yo mu majyaruguru n'ingabo z'igihugu zigaharanira ko iyo ntara itakwitandukanya n'ikindi gice cy'igihugu. Ibi Abiy Ahmed yabigejeje ku bagize inteko ishinga amategeko aho byari bibaye ubwa mbere yavuga ko ingabo za Eritrea zishe abaturage bo mu gace ka Aksum n'ahandi hatandukanye muri Tigre. Amagambo ya Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia akaba yerekana umwuka ukomeje kutaba mwiza mu mubano w'ibyo bihugu byombi. Ibi bihugu kandi byigeze kuba inshuti kuva Abiy Ahmed yajya ku butegetsi muri 2018 kuko yihutiye gushaka uko yavanaho umwuka w'intambara wari umaze imyaka 20 hagati y'igihugu cye n'icya Eritrea ukaba waraterwaga no gupfa umupaka. Bigeze muri 2019 yanabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ariko nanone uyu mubano w'ibihugu byombi waje gusubira kuzamba kuva iyo ntambara yo muri Tigre yarangira muri 2022 biturutse ku cyifuzo Ethiopia yagaragaje cyo kongera gukora ku nyanja itukura ntikomeze kuba igihugu cyo mu mfunganwa. Mbere y'uko Eritrea yigenga mu 1993 yiyomoye kuri Ethiopia yahise ibura uko ikora kuri iyo nyanja.
nyuma rero y'amagambo ya Abiy Ahmed imbere y'abadepite b'igihugu cye, minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma muri Eritrea yavuze ko ibyo Abiy Ahmed abarega ari ibinyoma biciriritse kandi biteye isoni, anongeraho ko ndetse bidakwiye no gusubizwa. tujye muri Nigeri aho ubutegetsi bwa gisirikare bwatunze agatoki Ubufaransa, Benin na Cote d'Ivoire kuba inyuma y'igitero cyo mu cyumweru gishize cyagabwe ku kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere kiri Niamey mu murwa mukuru w'icyo gihugu cya Niger. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo RFI, African News, France 24 na West France byanditse ko perezida w'inzibacyuho ya gisirikare General Abdurrahmane Chiani adaciye ku ruhande ngo arye iminwa yashyize mu majwi benshi mu bakuru b'ibihugu by'amahanga, by'umwihariko yifatiye ku gahanga perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na ba perezida Patrice Talon wa Benin na Alassane Ouattara wa Cote d'Ivoire, abashinja gutera inkunga abagabye icyo gitero mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane w'icyumweru gishize. Gusa ngo nta gihamya y'ibyo birego yigeze agaragaza, kandi Cote d'Ivoire na Benin byahise bimutera utwatsi. Abategetsi ba Niger banavuze kandi ko umwe mu bateye wishwe yaba afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, nabyo ntibyigeze byemezwa n'abatagize aho babogamiye Xavera. Ikindi ni uko nta mutwe n'umwe witwaje intwaro wigeze wigamba icyo gitero, ibikomeza gutuma urujijo ruba rwose ku mwirondoro w'abakigabye. Ingabo za Niger nizo zigambye kwica 20 mu bateye n'abandi 11 ngo zibafata mpiri. Kuva muri Niger haba kudeta ya gisirikare yahiritse ubutegetsi bwa perezida Mohamed Bazoum muri 2023, abategetsi bashya bihutiye gucana umubano n'Ubufaransa ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu burengerazuba bw'isi, bahita berekeza amaso mu Burusiya mu birebana n'ubufatanye mu by'umutekano. Iyi nkuru isoza ivuga ko abasirikare bayoboye Niger, Mali na Burkina Faso bakunze kurega ibihugu bya Benin na Cote d'Ivoire kuba icyanzu cy'Ubufaransa muri ako karere, dore ko bivuga ko byo byakomeje kubana bya hafi n'ubwo Bufaransa bw'abakolonije. Duhindura ingingo muri Centre Africa ho impaka ni zose hibazwa niba General François Bozize wategetse iki gihugu ashobora kugarurwayo kugira ngo hagezwe imbere y'ubutabera nyuma y'iperereza ryasojwe ku byaha bikomeye akekwaho, nk'uko byanditswe na Carbon News, Centre Afrique, Jeune Afrique, RFI na France 24. Ni ibyaha bijyanye no kubangamira uburenganzira bwa muntu byakozwe n'abari bashinzwe kumurinda hamwe n'izindi inzego z'umutekano, byakorewe ahitwa Bosembele, Boar na Bangi mu murwa mukuru mu bihe bya nyuma by'ubutegetsi bwe hagati y'umwaka wa 2009 n'uwa 2013. François Bozize uba mu buhungiro muri Guinea Bissau areganwa hamwe n'izindi nkoramutima ze eshatu. Abo ni bande Jondane? Eugene Barre Ngayikoyise, Vianney Semudiro na Firme Junior Danboy. Mu gihe bigaragara ko nta cyabuza ko habaho urubanza, urukiko rwihariye mpanabyaha rwamaze gushyirwaho hariya muri Centre Africa rurakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu yahungiyemo kibe cyamwoherereza muri Centre Africa igihugu cye nyine. Ibi ariko ngo bisa n'ibitazoroha kubera ko nta masezerano yo kohererezanya abanyabyaha yigeze asinywa hagati ya Centre Africa na Guinea Bissau, ngo mu gihe iki gihugu cyakwanga kumwohereza, urwo rukiko rwihariye mpanabyaha ruzakoresha ubundi buryo n'inzira zose zishoboka, ariko ubutabera butangwe mu izina ry'abaturage bahohotewe n'ubutegetsi bwa Bozize. Kandi ngo yaba hari cyangwa adahari urubanza ruteganyijwe kuzatangira kuburanishwa mu kwezi kwa kane uyu mwaka. General François Bozize yategetse Centre Africa kuva muri 2003 kugeza muri 2013, asanzwe hanashakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC kubera ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihugu cye. Tukivuga ku butabera, Xavera muri Liberia naho bari mu myiteguro ya nyuma y'ishyirwaho ry'urukiko rudasanzwe rwo kuburanisha ibyaha byakozwe mu ntambara zisubiranamo ebyiri zabaye muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'1989 na 2003. African News, RFI, Justice Infonet na Sahara Reporters byanditse ko mu cyumweru gishize komiseri mukuru wa Loni ushinzwe uburenganzira bwa muntu yahuguye abanyamategeko barenga 20 b'abanyaliberia ku byaha mpuzamahanga mu rwego rwo gutegura ishyirwaho ry'urwo rukiko. Muri rusange harateganywa kuzahugurwa abavoka barenga 50, abashinjacyaha n'abakora za nketi bose hamwe babarirwa muri 20. Guverinoma ya Liberia ikavuga ko yamaze kugena ingengo y'imari ingana na miliyoni 1.5 y'amadolari y'Amerika muri uwo mushinga wo gushyiraho urwo rukiko rwitezweho kuzatanga ubutumwa bukarishye bugira buti:
ibyabaye ntibizongere ukundi, plus jamais ça, never again. mu ndimi z'amahanga. Imanza za mbere zikaba zitegerejwe ahagana mu mpera z'umwaka utaha wa 2027. Nibyo, reka dukomereze muri iyi nkuru kandi Jean Daniel y'isubizwa ry'ibirwa bya Chagos byo mu nyanja y'Abahinde, aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Global Times, Huffington Post, TV5 Monde, The Guardian na Reuters byanditse ko Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashaka kubungabunga ejo hazaza h'ikigo cya gisirikare cya Diego Garcia gicumbikiye ingabo z'ibyo bihugu byombi. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Keir Starmer na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiranye ikiganiro kuri telefone, bemeranya gukomeza gukorana bya hafi mu rwego rwo kwizera neza ko icyo kigo cya gisirikare gikomeza gukora neza. Ubu bwumvikane babugezeho nyuma y'ibyumweru byinshi by'umwuka mubi wa diplomasi Xavier. Yego, iyi nkuru igakomeza ivuga ko nyirabayazana w'uwo mwuka mubi hari Perezida Trump wagaye cyane Ubwongereza kuba bwaremeye gusubiza ibirwa bya Chagos igihugu cya Maurice. Trump yavuze ko ibyakozwe n'Ubwongereza bitari bikwiye kubera ko ari iby'ubwenge bukeya. Yabishingiraga ku kuba hari amasezerano yasinywe hagati y'Ubwongereza n'igihugu cya Maurice ku birebana no gusubizwa ibirwa bya Chagos, azatwara akayabo ka miliyari 35 z'amapawundi yakoreshwa mu Bwongereza mu gihe cy'imyaka 100 iri imbere. Ariko nabwo ubwo Bwongereza bugakomeza gukodesha ikirwa kinini cya Diego Garcia kugira ngo hagumishweyo cya kigo cya gisirikare Ubwongereza buhuriyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako karere k'inyanja y'Abahinde gafatwa nk'ahantu h'ingenzi mu birebana n'ingamba z'umutekano. Reka aho tuhareke Jean Daniel. Muri Haiti w'igihirahiro cya politike kirakomeje mu gihe kuri wa gatandatu aribwo harangira manda y'inama y'abaperezida b'inzibacyuho nyuma y'amezi 22 ashize itegeka igihugu ariko nta muperezida utowe. Iyi nkuru ya RFI, Le Nouvelliste na Libre Haiti igakomeza ivuga ko umutekano warushijeho guhungabanywa n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwe nk'amagangi bagenzura 80% by'umurwa mukuru Port-au-Prince. Kuva iyo nama y'abaperezida b'inzibacyuho yajyaho, aho muri Haiti hishwe abantu barenga 10,000 mu gihe muri rusange abaturage 1,400,000 bakuwe mu byabo n'urugomo rw'ayo magangi. Ibi bifatwa nko gutsindwa kw'iyo nama, aho by'umwihariko iminsi ya nyuma yayo yaranzwe n'umwuka mubi wo gushaka guhirika Minisitiri w'Intebe Alex Didier Fils-Aimé, ariko Perezida mukuru Laurent Cécile yamukingiye ikibaba. Kuri uwo mwuka mubi wa politiki hiyongeraho n'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanafatiye ibihano abategetsi 5 bashinjwa gukorana n'amagangi. Ubu aho muri Haiti mu mpera z'umwaka ushize bemeje kalendari nshya y'amatora iteganya ko icyiciro cya mbere cy'amatora rusange kizaba mu kwezi kwa 8 uyu mwaka, naho icya kabiri kikaba mu kwezi kwa 12. Hagati aho ariko hakomeje kwibazwa ugomba kuyobora Haiti nyuma y'itariki ya 7 Gashyantare 2026. Mu gihe abantu bakibyibazaho, reka dusimbukire mu Butaliyani aho ejo hatangiye imikino Olympique mu bukonje. RFI yanditse ko umugabane wa Afurika ufite inyota yo kwegukanamo umudari wawo wa mbere, dore ko kuva watangira kuyitabira guhera mu 1960 nta n'uwa kirazira uratahanwa n'umukinnyi w'umunyafurika. Mu gihe rero uyu mugabane uba uhagarariwe cyane mu mikino Olympique yo mu mpeshyi ndetse abakinnyi bagasarura imidari myinshi, siko bimeze mu mikino yo mu bihe by'ubukonje. Ko mu mikino y'impeshyi iheruka kubera i Paris mu Bufaransa muri 2024, abakinnyi ba Afurika batahanye imidari 39 irimo 13 ya zahabu. Ariko byagera mu mikino Olympique yo mu bukonje Afurika igataha amaramasa. Nanone ariko RFI ikomeza inkuru yayo hisobanura ko Afurika nta wayirenganya kubera imiterere yayo hitaberanye na siporo zikinwa mu bihe by'ubukonje. Hafi Afurika yose ntizi ibyo bihe by'ubukonje. Hagati y'umwaka w'1960 n'uwa 2022, ibihugu 15 bya Afurika nibyo bimaze kwitabira iyo mikino Olympique yo mu bukonje. Ibyo ni bihe Xavera? Ibyo ngibyo ni Algeria, Madagascar, Afurika y'Epfo, Maroc, Senegal, Kenya, Ghana, Togo, Misiri, Swatini, Cameroon, Ethiopia, Zimbabwe, Nigeria na Eritrea. Jordanie. Afurika y'Epfo niyo yabaye ya mbere mu kwitabira iyo mikino yo mu bukonje hari mu mwaka w'1960. Yaje gusubirayo mu 1994 kubera ko yari yarakomanyirijwe biturutse kuri politiki yayo y'ivanguramoko ya apartheid. Maroc yaje kuba igihugu cya kabiri cya Afurika kitabiriye imikino nk'iyo yabaye mu 1968 mu Bufaransa. Muri 2018 mu mikino yo muri Korea y'Epfo nibwo bwa mbere Afurika yahagarariwemo n'ibihugu byinshi bigera ku 8. Nyuma y'imyaka 4 Afurika yohereje mu mikino yo mu Bushinwa abakinnyi 6 bavuye mu bihugu 5 ari byo Eritrea, Ghana, Madagascar, Maroc na Nigeria. Kugeza ubu nta mukinnyi n'umwe wa Afurika uratsindirayo umudari.
ese muri iyi mikino yo mu Butaliyani izasozwa tariki 26 z'uku kwezi kwa kabiri Afurika iwutegereze? umbaze nkubaze, reka twanzure ikiganiro cya none tucyanzuriye kuri iyi nkuru idasanzwe aho muri Sudani y'Epfo bashyizeho umuntu umaze imyaka 5 apfuye ngo ajye mu bategura amatora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka, ari nayo yazaba ari aya mbere abaye muri icyo gihugu cyabonye ubwigenge muri 2011 nyuma yo kwiyomora kuri Sudani. Iyi ni inkuru ya RFI ndetse n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Africa News, Radio Tamazuj, BBC News Africa na Sudan Tribune byanditseho, ikaba ikomeza ivuga ko izina ry'uwo nyakwigendera rikimara gutangazwa guverinoma yahise yibasirwa ku mbuga nkoranyambaga maze si ukuyikwena karahava. Bamwe so kuyicuranga bayiciye umurya bagira bati nibyo rwose tukugumane Stuart Sorobo utubera umuhuza w'abapfuye n'abazima. Ibi byatumye guverinoma isaba imbabazi maze Perezida Salva Kiir yirukana bamwe mu byegera bye barimo umuvugizi we ndetse n'umukozi wo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Hagati mu muryango w'uwapfuye urasaba indishyi z'ibikomere wagize kubera icyo wisubushinyaguzi no gucuhurira umuntu umaze imyaka 5 atakibarizwa mu isi y'abazima. Ngayo nguko mwakoze cyane kubana natwe, ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. nimukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.